Pozdrav svima! Evo, osim što testiramo telefone, ponekad nam stignu i drugi gadgeti poput satova. Nije da smo baš razmišljali 2008. godine kada smo krenuli da ćemo testirati jednog dana satove, no eto, na pragu 2014. došao nam je Sony Smartwatch 2. Novi sat iz Sonya, odnosno Smartwatch. Ovo je pakiranje, odnosno kućište, dosta ekskluzivno, u kojem se zapravo nalazi ono što je nama najvažnije. Imate kabel za punjenje, a nama najvažnija stvar je Sony Smartwatch. U odnosu na nekakav tradicionalan sat, on je nekako podjednake veličine, znači nema neke velike razlike, no na ruci kada ga stavite, stvarno onda dođe do izražaja nešto kockasto što zapravo i nije tradicionalno ono što smo naviknuli. No, ok, ajmo krenuti prvo od fizičkih značajki. Ovaj Sony Smartwatch je dosta sličan Sony Xperia generaciji Z. Ima pa skoro identičnu tipku za paljenje i s druge strane, dosta se teško vidi crno, evo ga. S druge strane je micro USB utor koji je dosta pokriven i teško da ćete moći uopće otkriti da se ovdje skriva utor dok ne vidite ovaj USB znak. Prednjom stranom znači dominira ekran od 1,6 inča koji ima 220 x 176 piksela i imamo tri ove softverske tipke koje zapravo simuliraju one standardne tipke na Android operativnom sustavu. Za uparivanje ovog smartwatcha sa nekim od uređaja potrebno vam je zapravo samo Android 4.0 i više i to je to. Znači ne morate imati ekskluzivno Sonyjev smartphone kao u slučaju Samsung Galaxy Geara. Znači bilo koji Android operativni sustav 4.0 radi s ovim uređajem. Sam meni je dosta sličan kao što vidite Android operativnom sustavu, no nemojte se zavaravati, ovo nije Android uređaj. Znači ovo je samo skin koji tako izgleda. U postavkama su zapravo vrlo jednostavne stvari. Imate Bluetooth, imate Vibrate, znači ima mogućnost znači trešnje, display, watch faces, to je zanimljivo, aplikacije, a watch faces je ovo, znači kad ste kupili smartwatch niste kupili samo ovaj sat, znači sat može imati različite prikaze koje jednostavnim odabirom, znači odaberete, kažete ok, danas ću imati, ne znam, evo primjer, danas ću imati ovaj sat. I kad to odaberete, evo ga. Znači, uređaj pokazuje vrijeme konstantno ugašenim displejom kako bi smanjio potrošnju. Ukoliko se u mračnim dijelovima, znači po danu se sasvim normalno vidi koliko je sati. Ukoliko je mračno, dovoljno je jedan pritisak da kratki backlight dobijete, a ukoliko stisnete još jednom, otključavate uređaj. E sad, kako to izgleda sa telefonom? Ovdje je Xperia Z1. Znači, potrebno je instalirati aplikaciju koja se zove Smart Connect, koja će prepoznati smartwatch. Smartwatch ima NFC kao što ima i ovaj uređaj, dovoljno ih je samo jedno u druge upariti ovako, jedan se zatrese, Sony i otkrio je sat. Uparivanje je vrlo jednostavno. Kada je otkrio sat, mi smo ovo testirali sa HTC One-om i radi izvrsno, dobili ste ovdje notifikaciju da je smartwatch uključen. Kada kliknete, zapravo ovdje možete odrediti koju aplikaciju instalirati na njega ili možete čak ići u pregled znači različitih aplikacija na Play Store-u. Znači ovo su sve aplikacije dostupne za smartwatch. Što je vrlo zanimljivo, krenule su i igrice, ima preko 300 aplikacija, kažu iz Sonya. A instalacija aplikacije je zapravo vrlo jednostavna. Evo primjerice, ukoliko poželimo imati missed call, kliknemo download and install, kažemo install na smartwatch, accept
Evo ga. Sad će vam se tu u popisu instaliranih aplikacija pojaviti Missed Call. Kada odemo na Smartwatch, još jednom na Unlocked, vidite ovdje Missed Call. Znači, bilo koju aplikaciju koja vas zanima, ajmo reći da je Facebook ovdje, kažemo na Install, pojavilo se ovdje, uzmemo Smartwatch, otključamo, evo Facebook aplikacije. Znači nisu aplikacije direktno instalirane na samom satu, već su povezane sa mobilnim uređajem. To je jedna stvar. Sad naravno, ono što će vas sve zanimati je trajanje baterije. Ukoliko ste konstantno spojeni na svoj mobilni uređaj, računajte da ćete oba dva uređaja morati puniti svaki dan. S druge strane, testirali smo Smartwatch onako kako bi ga možda mnogi koristili, a to je da ga koriste u situacijama u kojima ne mogu vaditi telefon, ne mogu doći do telefona, a opet žele vidjeti poruke, mailove i slično, pozive. Pa smo se povremeno spajali i koristili ga zapravo kao sat. Tu smo dobili autonomiju od nekih 3 dana, što je iznimno dobro. Sad, sama ergonomija uređaja, odnosno ovog sata je dobra. Ovaj fini gumirani, znači ovaj gumirani remen je jako dobar. Sat udobno leži u ruci, nije težak, puno je lakši od nekih tradicionalnih satova. Ne zapinje na odjeću i slično jer je dosta tanak, tako da zapravo ga je vrlo ugodno nositi. Kao sat, dobar je, pokazuje vrijeme, imate kalendar i slično. Kao nekakva smart opcija, to i dalje nije potpuno smart opcija, zato jer nažalost bez telefona to jednostavno neće funkcionirati. Pa tu je po nama još i mana. Sad naravno i pitamo se da li je ovo budućnost ili ćemo sve imati kroz primjerice Google Glasses, to je teško za vidjeti, ali ono što na kraju možemo reći da ovaj uređaj košta svega 1000 kuna. Znači možete ovaj sat kupiti već za 1000 kuna, što je cijena nekakvih malo boljih brendova, znači satova, a opet s druge strane ako volite gadgete, niste suludo utrošili novce. Naravno, puno jeftiniji od konkurenta ovdje na hrvatskom tržištu Samsung Galaxy Gear. Samsung Galaxy Gear je 1500 kuna skuplji i može se upariti se samo sa Samsung Galaxy Note 3 smartfonom. Ovo radi s bilo kojim Android 4.0 uređajem koji naravno ima Bluetooth. NFC čak i nije potreban. Tako da, sve strane, prednost je cijena, prednost je kompatibilnost sa svim Android uređajima. Dizajn je jako lijep, nije u rangu Galaxy Geara, ali jako lijep i nama se svidio. Eto, tako da ako se odlučite na kupovinu nećete baš puno pogriješiti, imat ćete stvarno jedinstven sat koji nitko nema. Eto, hvala i pozdrav.